Webara munonga mtayo wanje uri kutureba hana Tayari West kandi uri kutukuratira n'amahurire gita Tayari West Television nenda kusimegisha indi gambira nyemeriro mu Rurembo Kabare mu Central Division kandi hano hinyemerire ngo kora rebe kizimbe kiriya ahubwo nibwo mwanya gwenyini ogu abakuru ningashabe kibine cya National Unity Platform ikine kibina kitari kwikiriza ne kiri mu government ningashabe opposition political party kandi kiri kusinga y'ubuhango mu ihanga edite rya Uganda icuce mukuru wacu nigashora cyebembero ukitinisa Robert Kyagulanyi Center mu mwaka gwe 2023 mu kwezi kwa 8 kijaha ahora reba aha bahaneka hebipande kandi habaho n'umukoro gw'amana ariyo kizimbe gukora kire umukoro gwabiro gukaguryo go kwiguraho mu butongore offices eze kibina echa National Unity Platform kugira ngo abo bona bagize be kibina obohereza baguma butungira 2 years later hati yituri umukwezi okwiro kuko kwa kabiri bwanyuma yo kutera karuru akutwarugira makatirwa 2015 byo kwezi ko kubanze 2022 mu mwaka guturimu twahereze ku rugo mu karuru warashwa ngo ebyempiha ningashe sente zo kubayambo ku running office tizagenda kurungi office ejingo ogumwanya gora reba aho offices zabire ziri watera yo touch wahareba je kurungi orareba hariho ebindi bintu birakorerwa mu Kidawarimi bakery depot nchimanyisa ngo harimo imigati yaba Kidawarimi tibakagitire mu konka niyo business iri kuja kuza mu offices bakazishinga inkoku nagambira ngo enshonga ze sete tuzirabasikire jenzu wanje arareba amahurire gite kinenda kumanyisa bwanyuma yo kugambaho na chairman owekibine cya National Unity Platform abwa district eje yiturimo owekitinisa Derek Katebire Mugesera yatwamize nguwe eco kubanza district akajirugamu yazo muri Kampala okukweyi yankorrimirwa hati kutereke yonkorrimirwa hati bakurwejonisa okuronda emibereho kandi kutugerizo kumubuza yaba office ecyakora yajango mazima garigo ekibina tikine bubasa bwo kubahereza sente zo kupangisa ejenjora reba ajenjora pangisa baragipangisa ka sente katubukire kandi okutubuka kwako ekibina tikine bubasa obwo kubasa okushashura enjeje nabwe cyo obuhereza bwe kibina hati mu district tino kabushanga because tihine office hiziri amakurungu abahagize be kibina echa National Unity Platform hati barimo kurabanisibwamo eji district yenyine mukarura kutwatira 2018 utakateka akarura kutwatira 2015 utakateka ngo teyine bahagize be kibine cya National Unity Platform ebina wo kubabanda bo kwingana kanana na runana bakaza mu box kandi bacebera National Unity Platform President Robert Kyagulanyi Center nchamaisa ngo abantu kanana na runana abaryo mu district ya Kabare hato buhereza ningashe bakubasa kushanga offices zabo tihariho they are stranded and they can't find ways aho kubasa kubugana no kugana inshonga ze kibina now ahitu emerire ninja kutunga mugisha okugambaho na vice chairperson we kibina echa National Unity Platform ahabwo Rurembo Kabare na ija kutweyanjura konke nshonga zitwana ngo tugambe no kutugambira bonkabo hati nibehurura bata obuhereza nababusiya batabantu ekikuzakuratiraho nenje where do we find them ababara abarahagire kibine cya National Unity Platform hati bakabashanga he ningobwe bahwira mani ningahine kizibu kibireho mjezo wanje nakwakira kandi twemerero mishoga obwa hati Kidawarime hibaraguriza imigati konka officer zanyu mbutongore no yabirera tugambire hakaba hwencine do you have anything chora manya hawe kuchinga kwa office age ninga ni wabiro rya washange cinje barakweto kambe ntwaro mugisha ko kwakura abanya Uganda mwe nayimuri kandi mbasime no kubebazo kujanti mwe bare kuremeraho no kureba TV ya Tayari TV amazina nira kabaranyeta Hamza Jungu nangwa binji barachaka kumanka Hamza Rwakaraba kandi umukarura kahwirembeye ni candidate nka kansara SC3 wa Rutoma Ward aho no hinda nyamikoro baju Rutoma Ward irashanga mu Northern Division irashanga muri Kabare municipality Kabare district kandi ninye vice chairman wa NUPU Kabare municipality mwe nashemerwa munonga abanyamahurire okugira ngo mwija kugira ngo mukuratirize ejinshonga
ya office ya NUP ningasha binje baramanya nka NUP omuri Kabale habire wenji okukinga kwa hiyo nico ragimanyaho. yes okucingwa kwa office y'ekibina kiitu eki nyondaze kugira nti mbintara kimanyaho munonga. Okay. Abwenshonga yo kugira mbu abakuru abakira kwataho barakiraga kwekora decisions ezabo nkabo nkabantu batine no beburizeho tinda mawe baracaga kutekereza kintu cyo kugira mbu ahigure kumara kore eco kino ukirahutaze ninga twenda kusigara turi free. Now office kabanza nija nashanga zicingire zirinke zegekereho omuharu wabira arakora ryejo office kunagerezaho kumubuza yangira mbu ahabwe nshonga ya security y'ekibina ekiba ahabwe nshonga woja nguturugiro mu karuru hine bacyarimu so begekeresha yo nabaraze kugikora open hamuheru nagahurira mu ngambo bari kugira ngo office teriho nangwa nanda kwenda kucaka naho uza kugira batiya nebyabe biriho birukoreka ngo hano hari ekibina hariho office y'ekibina naija nashanga bitacyariho ekinena ngo mbanze mumanye abarebe ba TV no kubaja nti age office betara yamba Kabale municipality yonka kushe ninga Kabale district yonka age office nkanye nka vice chairman w'ekibina eki nenda kumanyisa nti ebera herezo buhereza omuri Kigezi yona. Cyo kubanza abantu ba Kanungu abantu ba Kisoro bebarija obuhereza barabwihariye je office no bwahwire baruza kwakira za DR forms ezabire ziriye ezewe kitinisa Mr President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aba Kisoro bakija bazipikinga aha ndorwa west ndorwa east so chamanyisa ngo office eberi mpango munonga ejinentekereza yanje nkahamuza nko muhagizi w'ekibina cya National Unity Platform kandi nka vice chairman w'ekibina eki nyowe nkanye tishemerirwe. Why abwenje utashemerirwe? Engere yibaratwazamu ebintu mu kibina kitu cya NUP erukoreka ngo haro bana cyemarira hatariho kugira ngo haro umuntu kugira ngo base no kuhabura ningo base kugambira abantu betegurire kintu eco niyo etari kunshemeza eco kubanza eje office ho kunaje ufite matemeramo nkakoreka ngo ebera yamba districts nyinji rwere batashemere kugicinga mu muringo batabandize barabira muri byoma bya karimagezi nkece kituriho kuza nko mu kuteka ibirango nka radios bakamanyisa abahagizi babo bakabamanyisa obuzubo oburigirireho okucinga office egi hamwe na abahagizi batekereze ki ekirenda gukora tawo niki turahendera ndendo tugambire eki okucinga office kushanga etariho ubuhereza hati burarugaye kirarabanisa mu bata imwe abahagizi b'ekibina abarakikunda hati mwakutora he already nico kinandi kufite matemeramo nyo nkamuza ndaze kusigara nyemerire ndukuhagire ekibina cya NUP konka orarige kuri ari kwetago buhereza arenda kushikira nkankahi exactly eco nico kinte kiri kusinga yo kunshasha because tokabasa kwemera nawe hano buwo rukutandika uri kugamba wagira ngo esente ekibina kikaburwe sente zo kubasa kubayambaho mu kushashura ki za offices ona sente za offices tinayanga zirabasa kubura ne sente zebirango zirabura omuntu uriyo ko mu cyaro barahagira NUP obaramanga office ya NUP Kabale yarenda kadi ya NUP aragishanga Kabale ezinda kikarukurira ari kureba Tayare TV ezinda kika bari kumujyanga office tizicyari. Okay. So nanye ndenda kugambira kugira nti ruyare abakuru kurugahiguru amu regions za Western region twine vice president witu baramweta Jore Jacqueline ruyare nandashaba kugira ngo basheme kwa baretera mutoki kugira ngo ugundo murundi baza kora decision bagikore bamanyisize abari hakaciko tucetegurireho then
turebe ko turakikore ekyakande kindahereruka naco ndi ekindu kukisindika office ya NUP National Unity Platform Kampala magere ekintu ndenda ngukize itwe nk'abanyakabale mwatusigire nkahi nice kirukurataho ari office ayiguriya office kucingwa kabale mwineyo plan yo kuronda gundo mwanya ninga mwaturekira higuru nk'endege. Okay, mwebale mnonga ogwe yabali vice chairperson w'ekibindi kya National Unity Platform abwo Rembo Kabare municipality. Mnywani wanje ngo kunagambira okurugira chairperson w'ekibindi abwe district delicate ebire mugesera we nagira ngo government kiya yanjire ku sente zibahereza gebina under iPod cyatuma batatunga bubasa bwo kurwaninga offices zitari zimwe na zimwe omubyanga bitari bimwe na bimwe district zona munabwe kizimwe district offices bazishabire kuba zikinjire okugira ngo babanze betegure omukumobilizinga resources konka oburemezi bwa offices na nebindi ebyo orwego orukwakanisa government ebyo opposition nyena kumanyise ngo no muri Kabale several or many of them are also struggling echo kureberaho okurugira cha person w'ekibina echa Forum for Democratic Change owaitinisa jase ayine kandi waberesimbiro kuba member wa parliament wo Rembo rwa Kabale natwamizaje ngo nabo office tubakicizamu office eriho bakaba tunjiro mu gishaka yo kwikumina ku moko mwako guhire bakaba bashashira kusiyo kwa katano konka kwihobwe tuba kubasa kuzamu office because they cannot find resources ezo kushashura attendant ejo office nguteri munakacumu just a pain nabwo you can't just move to that office kugire ki wakorayo abuja nguteye intebe kwato MP hangu tibazine kandi bino bwoba nkwako batine kikozirwe kubona MP okwa katano kukurahike nibaza kugira bata oku basa kuzicinga ekibine cha ANT tichina offices PFF kigura tibakazaga mu office kugira nko kutuchondorize kandi tukayiko muri yago mu office UPC kahora ka Uganda Congress na office eriho konka tibaragezamo abwe nshonga zempiya nabwo ecyo twijaguma tukuretera ebyinaka kwatenana ebibina nko kubirabeho ngo kubirabase ngo kubirikuwena kusurvivinga yaba bakiri no bubasa bwo kusurvivinga mu Uganda ninga ebintu byawo byanjire hano muri Kabale ndi Jime Emmanuel na mutayi wanje Job apuli na manya ori ha kamera.